whelo i atu I lau whaafokaanga I lenei ko I tae au malo le folau, alo mai o tālala Radio Samoa. E tamu atu I talo le asolulu. Ai tau se lau e asia le ana I Cathedral Cove, tālua na toe tatala le auala savali. Talo mai le whao Gabriel ma maunga solo I le vao le lua whedua lua ma le lua whedua tolu. Le ana tāpuni e le auala savali I le ana lau I loa le nei, o le whaeunga le tausanga tālua ai, le a whaato ato e tatala ai. Reporti al matanga luenga o whaasau I Waikato. O le awato e fo I lava le Toatele o tangata siasi, I taimi ai ele I sau le poviti. Ma o aso le Boxing Day ma le tausanga fo le ana o ai le mawalunga. I le valu se lau tangata matamata I Toaono le aso I tasi. O le toe te talai mo mai moanga ma asia singa wa sau e fo I manisi o auala mo le saunga le mua tangata lau tele. Ai le ngalo ai le wha manatu I so se tasi e asia e tautua nā. Le mamau na tāwhanga I a whaatu mau. E Toaono tangata manunua na nafi ona o le faalavelave tautaavale na tula I mai lungo le state highway ono I Southland. Mai le ofisa o leo mai lea whaia toalua o loo tingaina. Ma e lua falemai na ave iai I lato nei. E tolu helikopa, 5 taavale o le falemai, aufaigaluega ma isi taavale na whaanatinati atu le nopuanga na tupu e le faalavelave le nei. Lea na ngā lulu e whaatasi, ma na tāpuni ai fo I male auala I lea taimi o le afiafi. O le faalavelave le nei na feto ai ei taavale e lua, ma I whaamaoninga mai a St. John, o le toe kuata I le ono I le afiafi na nafi lea na mawai reporti o le faalavelave. Ua toe te aitua ma le falemai le pepe 5 masina le ana tili le falemai Northland ona o manuaga tu ngā I lona ulu. Masina tāluai na ave le pepe le nei le falemai Darkaville, ma o lea na ave le helikopa I le falemai Whangarei, muli toe si itia mai le falemai o tamaiti au kilani, le Starship. O se tala fia mai leo ana nafi le whaasolosolo manuia, ma o le ua te aitua ma le falemai, ma ua ngai leo e whaasolo whaatala noanga ma le aingo le pepe, e tusa ma le mafua anga o manuanga. Ua wala au mai fo I masui le ofisa I so o se tasi e sila fia nisi whaamtalanga le nei ta upu, e wala au watu I le tasi o 5. O le tae nei lea ua wala au ai le fono le aufaigaluega le New Zealand Herald ma le Newstalk ZB, ma ua iai le Popolega I le ono vaea o le aufaigaluega. O le imeli na mau e le aufaigaluega o loo tāuai. O le afo le iwa I le tae nei e whai ai le fono I au kilani whaapea malungo le Zoom. Ma a mai au na whaia leo fono la iti. Reporti a le tio whaavao maloa ni usila e whaapea. O le fono tanga wa talo I le tae nei e whaamanino mai ai suinga. O loo fuafua mo le au whaasalalau. Ma a fianga I tangata ngā lului. O se fono tanga wa whaia le umai o le tasi le masina talu o na whaasalalau mai le NZME. O le a whaamutanu si pepa mo le community e se fulu ma le wha. Ma e a fia I le tusa ma le tolu se fulu avanoa whaingaluega. I whaamaumaunga e tusa ma le tolu se lau le au whaingaluega o lo whaingaluega nei I ngā luenga whaatūsitala I lalo le Herald o le Business Desk ma le Newstalk ZB. Ma tala whaaiu, ua toe maua le isi avanoa e whaumi ai o na tatala le avanoa mo finagalo faalia I isi pili e lua. Faale tonu le upenga tawha I langi el palemene I taimi na tatala I le avanoa mo le pili le Treaty Principles Bill, ma ona o lea na toe maua I le isi avanoa e Faaopoopo ai aso. O pili e lua na a fia ono le faale tonu lava le nei o le upenga tawha I langi. O pili nei mo le Youth Boot Camp whaapea le Social Welfare Traffic Light System fo. O se faale tonu o toe maali lia I nei le komiti whaapalemene o lo vaia pili nei e lua. E toe Faaopoopo se isi taimi ma o le ua toe mawai le avanoa e o atu lea I le asfarele nei. O whai mai ei fo I mal komite el palemene o a uma finagalo faaali e maua I tua atu o le tau le se fulu lua I le awaulu le asfarele nei o le a le taliaina. Whai ua toi tala la Radio Samoa, manuia le nei tae au.